Meze neza nta tuteke wanyu nk'uko bisanzwe. Iyi ni platform nabayeretse ejo hashize, ndi kubereka uburyo aka platform twakabyaza umusaruro. nk'uko uri kubibona aha ngaha muri screen yawe, urabona yuko inyungu umaze gukoramo ukuntu ingana. nk'uko wabibonye, nk'uko mbikweretse kuri title thumbnail, ukuntu iri kubigaragaza, ubwiye yuko ukuntu mbikuyemo amafaranga akangeraho kuri mobile money. ngira ngo urabona yuko maze gukuramo ibihumbi 18,800. Yakwereka uburyo mbikuyemo akangeraho, kandi ari amafaranga 5,000 gusa nashoye. cyangwa ninza ngakanda ahangaha kuri hayi, ngira ngo abari kuyikora muzi ko ariho ukanda ugiye kureba product waguze. urabona yuko yiguriye product y'ibihumbi 5,000 naguze n'ababeshye, ariko maze kubikuramo 18,000. niyo nyungu maze kubonamo inyungu y'ibihumbi 18 n'amafaranga 400. aya ndayabikuyemo no mu kanya guys. iyi business kuba uri kundeba kuri YouTube gusa, uri kundeba gusa, nta kintu uri gukora, menye yuko uri guhomba. wowe buri gihe wibwira ngo ni scam, ariko ni wowe uri kubyitera. Opportunity iza rimwe mu buzima, iyo utagerageje uzahora muri scam, usange uri kugenda uhomba. reba aba ngaba bari kugenda baca hejuru, nta bagiye bashyiramo amafaranga menshi aruta nayo uri gutekerezaho gatanu. yangu yashyizeho 1,500,000, udashira 1,500,000, ibihumbi 100, ibihumbi 5. ngira ngo urabona bose ko bari gushiramo, ariko wowe sinzi ikibazo ufite. Ngiye gukoreka ukuntu mbikuye aya mafaranga akahita ageraho kuri mobile money. ndaje ahangaha kuri withdraw, nimara kuza ahangaha kuri withdraw, ndahita nzamitemo banki yanjye. ngira ngo urabona yuko ni iyi nimero yanjye, nayo ni iyo, hanyuma nyitemo ahangaha nshiramo nimero yo telefone nshaka kubikurizaho ayo mafaranga. abantu benshi ndabizi mbikwereka ngo mbese kubera ko mfiteho 0, kandi mbikwereka impamvu mfiteho 0 ni uko maze kuyabikuraho, ni ukugira ngo njye mbereke na proof yayo yuko nayabonye. ninza ngakanda ahangaha ku tutamo turi hejuru, urabona yuko maze kubikuzamo inshuro zigera muri 3. urabona yuko izi zose zabaye uyu munsi 28. urabibona neza cyane. rero uyu munsi nabikuyemo ibihumbi 4,200. urabona yuko bamaze kubikuramo ibihumbi 4,200. ahangaha mbikura ibihumbi 3. habona mu kanya nabwo nahise mbikura ibindi ibihumbi 6, nabwo ahise angeraho. kandi mwereke proof y'ibi ibihumbi 6 yuko bibise bingeraho aka kanya. ubu ngubu ndi gukora iyi video, urabona yuko ubu ngubu nuza ukareba, urabona yuko isaha turi saa 4:25. nakoze withdraw mu kanya saa 4:10, ariko urabona yuko yese iba successful. urabona yuko nabikuye ibihumbi 6, harangeraho 4,800. kugira ngo utagira ngo ni ibintu negitinze, kanzemanura hano hejuru niho message iri. ngo urayibona hano ko hakiye ibihumbi, kandi muyibone neza, ngira ngo urabona yuko message ari ngiyi ibihumbi 4,800 yuko ariyo nakiye kuri mobile money yanjye. urabona yuko nahise nyakira aka kanya nkimara kuyabikura. sinzi ikibazo wowe uri kugenda ukerensa iyi business amafaranga 5,000 gusa, wamara no kuyashiramo ugahita uhabwa bonasi y'ibihumbi 2,500, ugahita unayabikura ayo bonasi yawe, hanyuma ukajya ubikura igihumbi cya buri munsi wowe wishoreye amafaranga 500 gusa. guys, ntabwo ndi kugushyigikira ngo nyiguhatiremo ngo uyikore utabishaka. uhakura ushaka, udashaka bireke. ntabwo ndi buze kwinginga. nakubwiye yuko iyo ngushire aka business hano kuri YouTube, ntube uri kugakora cyangwa se uri kugenda ucyandikishamo gusa, ahubwo wowe n'ujya ubona utariyandikishamo ujye urutwa ntiwiyandikishe, ujye wiriguza muri iyi platform utarashobora. guys, ngira ngo urabona yuko
ibihumbi 18 mu munsi umwe koko, ni ayahe mafaranga naba nkeneye garuta aya ngaya? Guys, mutekereze kabiri, aka ni aka business mugakora ni ugushoramo 5 gusa. Iyo ujya gushoramo nk'uko bisanzwe nk'uko nagiye mbibereka, ni ukuza hano kuri charge. Dore aya ni ama product agiye arimo 5, 15, 100, 1000. Dore ngira ngo urabona yuko aya ni ama product agiye arimo, bahita uhitamo iyo ushaka, ukahita uza ugakanda hano kuri confirm. Wamara gukanda confirm bigahita birangira. Nibyo gusa, ukanda confirm bakaguhereza nimero urayohereza amafaranga. Wamara kuyoherezaho ukahita uyasanga hano muri platform, ukahita uza ugakanda hano kuri product. Barimo ama product menshi agiye atandukanye, wowe uhitamo product yawe ushaka bitewe n'ubushobozi wifitiye. Ngira ngo urabona yuko diary income ni 1000 kuyo twashoye, ariko ibyiza ni uko wakwishora iyi ngiyi ya 15 iyo uzajya ubikura buri munsi bidasabye gutegereza nk'iyi ngiyi ya mbere, kubera ko minimum yo kubikura 2500. ariko reba nk'iyi ngiyi wishoreyemo 15 byawe, ujya ubikura 3 buri munsi waguha 3300. Umva uyakuramo. Ariko mu gihe ya mbere ya 5 ubanza wategerezaho iminsi kugira ngo ubashe kubikura ugere kuri 2500. Kumva biba bigoye, ariko aha ngaha VIP ya kabiri ni ukwita ubikora ako kanya. Guys, nuko nguko nyabikuyemo, ahita ngeraho aka kanya. Nawe gerageza aka platform, karashushe kandi karimo karakora neza. Ciao ciao.